zotlang kot khela champhai zotlang kot ania in khel meka outdoor ve thung ani fiber tho nia in khel skop mai ni achu thi plaster that tu kan ni lawa dribbling pot that ngai don view ni dribbling thatak ni ngai don hi shoot lo tlat tip put back achu ta hi heta thiam takan dribble thei chuanin dribbling a chuan thadon khop mai block lat oh and structure po hi na thakop mai Vinh chứ đây restaurant trong cà phê trong thủ à chỗ đó là anh này nuôi tê cái này em cô lăng á mình về nhà khóc mấy cái là cô lăng trong thủ restaurant chơi gì nhỉ quý khóc bay mình nó con ta quý khóc bay mình nấu tép po bye Thai khu lăng ruộng bốc menu chơi tu lampang ai tu lampang hakaran post lại don nè trong thủ menu hắn lâu kêu don nè soup anh này chicken cốt mày rồi này takin suan chicken Sichuan rice chicken cốt mày Chinese rice chicken biryani le fresh lamb sada le gold milk shake special kaya patini ngati ro chicken veg soup aditero sahara chicken logo ai anh thầy là wa awang mẹ mẹ in cook lo thầy tak lu le poi lo rice main kha har lo tuk chau kha rice thak to ban mai cái complain hay lo rồi xin đơn tất cả các hey hi trong tủ Szechuan cháo nia hey hi chicken biryani hey hi Szechuan rice hey hi Szechuan cháo thấu also pomegranate juice sweet lime lassi hey hi pork chow mein cái coffee tôi đón tục cho nimin na kalang ai tete ho kan kal với nam pi sa tin niron join na bak to chung to khan aktu ka bo ang kal leng ang ka kol vek don champa kan pang kol vek don the restaurant zong zong na hem volleyball tournament omeka champa ya an la lega ka de te en kol vega ai so lampang TNT te po an kal la ni oma TNT khel ko hu kui khop mai ar la kol le do ni hello te en lok teng hai le thala to kha to rồi ôi trời nal lutok
lâu tục Halo tuh. Đằng đô này, alu dia tuna hian shooting practice kan nei mek a helama hian in mid range kan shoot mek a helama hian shooting nei boka zinga le tlaya kan practice thina hian tuna hian voiza thau an shoot dona voiza shoot zo an percentage kan langa percentage a thiat dana zirin hremna a om don bokani mid range jumper an la charchara themizo hian in perimeter 3 points kan sir velenga chumi practice kan nei velenga chumi zo chuanin drills thote te kan ti zo set play kan ziranga chumi zo chuan game in game an khel dona ni Champai indoor court ania hei hlet again etlaya piaber hi Carothians basketball club ania hei champion lai elite league champion lai ania hemete hi ne coaching patura ka chho chu ani hi MSL playoff kami khanon nei aro khel do nia qualifying tournament angkha qualifying matches ka Bethlehem te katia ho ne han ani hi boars veng sang ho ani ve thunga Carothian si Carot veng ho khan ni maya chuan minikin chu then chu kan trefe fo mai the minikin si MSL playoff te pokaron khel ton nia tin ani hi hetlaya chuan club upapol ania senior player po tunan lom nual ni in heta hian baby goals ani hi kana thar ngai chet awa maro chu ani po hi elite league khel zing mi an nia anti thapok me hetian banner lian pui men tar thapa dan hi Freddy's Memorial Basketball Club ania Freddy's Memorial Basketball Club ani panga hi an top club 10 nia here official table omat na khian an throi tu kalta te an tar boka an throi tu kalta te hi an hing ti khian an ti thukop mai an tara hey hen pui holy indora Mizoram basketball throi tu kalta te nikal santa te kan ngai te tar ve acha ko khop mai hian Champhai District Basketball Association throi tu kalta te ten tar ani chuanin hila khianin cameraman ho om tunun siam boka mi pui hi an tun green an leng tam thei lova karin danin I to deu chuanin zani zathum ka chun thu ve thei mai thei ni ta asira thu thleng extra mo chair arm chair ang chi te da belin zathum ka chu muktak chu no thei ve in karing tin an lighting system hi lo cheve deuh to tin lir hing mana Champhai lir hing vak hun lai khanin hei an ceiling hi lo tlana samaya lir hing in ti chi da ni ceiling to ho hi lights hi du tu samin athalawa mara chu tuna hen an cha me ka lo thenga an vuah thar don ani oma tin vent hi exhaust vent hi atam thakop maya ko chu hi na ta kena wuap lo ani anuam kop mai a flooring hi hola indoor mi ang chi flooring tho khania acha chelai han khor lai tm om thri lova azia kop mai tin arim structure hi
Aztec rim ania dunking rim kan tiang three spring pathum nei mang chi khania a structure hi hole indoor structure ai chunin nei chuna zia dewin ka hria and a height hi adjust thia chuanin movable portable ang chi khania an rosan thia a weight chin la a wheels a kala ti khan du na an rosan thei ta bokani hei hi Mizoram a chuan a thapol top 5 alang thashim shim don ani ardeng chuma tuna MBPA na an property na an khu athaber anianga adot tu a chuan heile lunglemi so athapol di velenga hol indoor mi hi chu movable ani lo wang hianin du tu sam lova tin Bajaj company ni de maya hei hi Saiga company ni ve thungani yanin khosra kala an veng ko te review ne cha kom khop maya nakina hoops to hoops te kan boru ka sia so kan la jing ko long ti soi theilo ani e hi champhai indoor court an practice line review anin indoor court review kan nei zoi nei hi tin anin court hi chung sang para basketball court oma adot tu a khuanin karate le table tennis te oma adot tu le khuanin gym ten nei ve boka dot le hon parking ani anoi akhorin mi khwal thlen theina room chi sang kha a ombok ani tin bathroom a tha heta hianin association CDBBA lampang hianin office san nei boka chuanin he building a hian lift te oma maro chu lift ti a function che lo ni mai thea chung ta po chu kan han soitel ve shim do ni e